Poštovani gledalci, imamo drugog finalistu, zakazala je ekipa Đakova. Možda vam čudno zvuči, dugo godina niste čuli to ime. Prošli put su nastupali pod imenom ekipe Užica, ali novo finale za njih, neizvesna završnica, pobjeda protiv ekipe Music MTS-a. Pored mene je igrač nekada, pre 10,5 godina, ekipa sa najdužim stažom, ekipa Đakova koja je streetball Fontana u junu mesecu 2013. nastupala i osvojila. Da vam samo približim, to je turnir gde su učestvovali naši reprezentativci Stojačić, Marko Ždero, Dejan Majstorović, pored mene jedan od njih, Nemanja Drašković. Nemanja, prvo čestitke na velikom finalu. Reci mi ukratko, igraš već nekoliko ovih turnira zimske stanice. Ukratko utisci o turniru, o protivničkoj ekipi, a možda nam objasniš samo otkud ponovo posle duži niz godina ekipa Đakova. Pa eto, malo reinkarnacija Đakova, pošto već jedno 4-5 godina ih nije bilo na turu, tako da eto, dobili smo priliku sa mojim saigračima, ja sam predložio da se zovemo Đakovi, eto, jako mi je drago što su Đakovi opet na nekom od turnira u Srbiji. Kako su prvobitno nastali, da možda nam približiš? Pa to je bila neka interna šala između nas, ja, Nikola Pavlović i Nikola Perković smo igrali u mladosti Zemuna, videli smo turnir na Fontani, to je bio koliko ja znam, među prvim turnirima, možda čak i prvi FIBIN turnir sa bodovima i ovim sistemom koji je danas. Tako da, eto, u toj nekoj internoj šali prijavili smo se kako ćemo se zvati Đakovi, to je tako ostalo. Prvi turnir nam je doneo prvo mesto, tako da nismo ništa menjali, ostavili smo da to tako bude. Sad, nakon 11 godine, ponovo borba za prvo mesto. Hvala ti puno, ja ti želim sreću, pa da možda se ponovi titula posle 11 godina. Poštovani gledalci, nakon kratke pauze nama sledi veliko finale poslednjeg BG3x3 zimskog turnira između ekipe Avijator Loćike i ekipe Đakova.